Danas obnavljamo gradivo iz svih prethodnih emisija i rezimiramo. Podlačimo crtu i iznosimo 10 sveukupnih dokaza, jezičkih i onih pratećih, o srpskom istorijskom primućstvu na ovim prostorima, po osnovi uzimanja Grka za referentnu tačku poređenja. Kako reče jedan rok izvođač sa narodnom dušom, sumiram i izumiram. Dobrodošli na Srbionik, kanal politički nekorektnih talasa. Ja sam Dušan, glavni odgovorni za sve nekorektne radnje. Vi klikujte ako odobravate ovakvu rabotu i zapratite kanal ukoliko želite automatsko obaveštenja o novim emisijama. Pređimo odmah na stvar. Evo dokaza. Prvi dokaz je nepostojanje izražene naučne i filozofske misli u današnjih Grka, koja je navodno krasila navodne antičke Grke. O ovom fenomenu pišem u mojoj knjizi Kako razumeti Srbina u sebi. S druge strane, mi, na primer, imamo Nikolu Teslu, Milevu Marić, Milutina Milankovića, pa i Mihajla Pupina, za koje se može reći da su naučnici svetske kategorije u istorijskom smislu. Za Milevu Marić mnogi vele da je stajala iza svih radova Alberta Einsteina, ali ovde nećemo time da se bavimo, iako su ove sumnje i više nego osnovane. Ono što je sigurno je da današnjeg sveta bez Nikole Tesle bilo ne bi, te bi on mnogo više ličio na onaj 18. veka nego ovaj u kom živimo. Svi nabrojani srpski naučnici će vam izaći kao rezultat pretrage za pojam Google pretraživanja srpski naučnici, dok u slučaju pretrage grčkih pod grčki naučnici izlaze samo skulpture Arhimeda, Pitagore, Aristotela i ostalih istorijskih ličnosti koje su živele pre više hiljada godina. U sadašnjem vremenu i skorijoj istoriji teško da bilo ko može da vam navede i jednog jedinog grčkog naučnika, sem možda Jorgosa Papanikolaua, koji je izumeo čuveni test na rak grlića materice. E sad, možete li vi da navedete poznate grčke naučnike, neke koji po bilo kojoj osnovi mogu da pariraju ovim našim? Teško, ali je zato za Aristotela Onazisa svako čuo. Kada bismo krenuli dalje, putem manje poznatih, ali ne i manje moćnih Grka, videli bismo da retko koji narod na planeti može da se takmiči sa Grcima u sticanju ličnih bogatstava. Dakle, govorimo o dva potpuno suprotna poimanja života. Jedan koji se odnosi na naučna dostignuća, te predavanje moći drugima, društvu u kom živiš i celome svetu, i drugi koji se odnosi na sticanje sopstvene moći. Kroz koju prizmu nam je predstavljena ta zvanična antička grčka kultura, to znate i sami. Takođe, verujem da znate šta predstavlja osnovna karakteristika srpske zadruge, a to je sabornost, u kojoj jedinka daje zajednici, a zajednica svakoj jedinki kojoj je pomoć potrebna. Vezu prirode srpskih reči i ove osnovne etničke ćelije Srba, koja je stara hiljadama godina, te svoje korene vuče još od civilizacija Lepenskog Vira i Vinče, takođe opisujemo u svojoj knjizi Kako razumeti Srbina u sebi. Dokaz broj 2. Olimpijci. O olimpijskim igrama, kao igrama naših predaka, govorim u emisiji na Srbioniku, u kojoj se bavim poreklom pojma olimpijske igre, na grčkom Olimpijaki agones, koji svoje ishodište nalazi u srpskom jeziku. O olimpijskim igrama kao igrama naših predaka takođe govorim u uvodu jedne od prethodnih emisija, koja se zove Srbi kao tvorci olimpijskih igara, pojma poliglota i sopstvene propasti. Ukratko, Srbi u odnosu na broj stanovnika i dan danas predstavljaju ne samo najveći olimpijski narod, već i najveći sportski narod na planeti. Sa druge strane, Grci, koji možda imaju solidne rezultate u tom smislu, ne mogu da priđu ni blizu i gotovo sve direktne duele sa nama ubedljivo gube. Čak i u kraljici sportova, atletici, naši sportisti opravdavaju nasleđe naših predaka. Treći dokaz. Naš fizički izgled u Grka i antičke figure. Ukoliko obratite pažnju na antičke figure, skulpture takozvane antičke grčke, vidjet ćete da one u proseku daleko više liče na današnje Srbe nego na današnje Grke. Zapravo, jedina njihova sličnost sa današnjim Grcima je u slučajevima kada Grci liče na Srbe.
Ovdje bih uzeo neke poznate Grke za primjer, pa mi na pamet pade njihova možda najpoznatija sportska skupina svih vremena, a to je košarkaška reprezentacija Grčke iz 80. godina na čelu sa čuvenim Nikosom Galisom. Ima li nekog ko će za ove Grke da kaže da više liče na evropske nego na severnoafričke ljude? Ako li nema, ima li neko ko će i dalje da se pita ko ima preimutstvo u smislu boravka na ovim prostorima? Srbi ili Grci? Četvrti dokaz. Monoteizam i politeizam. Još naš veliki etnolog Veselin Čajkanović jasno piše da su predhrišćanski Srbi bili narod koji je verovao u jednog Boga i njegove višestruke manifestacije, ali i božanstva. Mi kao pravoslavni hrišćani verujemo u Oca, Sina i Svetoga Duha, te verujemo u njihovo jedinstvo, Sveto Trojstvo. Dakle, ne govorimo o veri u tri Boga, već o veri u jednog Boga. Takođe, verujemo u svece i svako od nas ima po jednog sveca zaštitnika koji ga štiti, njega, njegovu porodicu i njegovu kuću. Sa druge strane, imamo Grke koji su bili mnogobožački etnos, te se tom slavnom prošlošću i dan danas diče, što ne samo da nije nikakva tajna, već i njihov zaštitni znak u istorijskom smislu reči. Kada govorimo o poreklu grčkih reči, svi etimološki rečnici su puni takvih priča. Po osnovi svega toga imali logike prihvatiti teoriju o Grcima kao naciji od koje smo primili hrišćanstvo, ili je logika preobrnuta. Pod ovaj četvrti dokaz uvrstit ću i srpske slave, koje predstavljaju direktnu vezu Srba sa prvom evropskom civilizacijom, civilizacijom Lepenskog vira, jer govorimo o hristijanizovanom zaštitniku kuće i ognjišta, mitskom pretku, kakvim ga naziva naš veliki naučnik Veselin Čajkanović. Da podsjetim, Srbi su jedini narod koji slavi slave. Svi ostali Srbi, davno i skoro otpali sa srpskog stabla, više ne slave slave, jer su uzimanjem novog identiteta odbacili vezu sa svojim korenima, svojim precima. Današnji Grci su, iako jednim ogromnim delom srpskog porekla, procesom helenizacije takođe izgubili tu svezu. Peti dokaz. Srbi su još od praistorije osvedočeno poljoprivredni narod, a Grci dokazano osvajačko-porobljivačka nacija poput Egipćana i Rimljana, na primjer. To je kontrast proizvođača i otimača, osvajača koji žive na račun proizvođača, onih koji rade. Veliki deo moderne grčke države nije poljoprivredni. Njom se naveliko bavi sever države i Peloponez, upravo oni delovi zemlje gde je očuvan ubedljivo najveći broj srpskih toponima. Toliko veliki, kako smo više puta pokazali, da je u nekim regijama, to je zonama, i dalje većinski. I ovaj podatak svedoči o tome da ne samo da ogroman deo današnje grčke populacije nije grčkog porekla, već da je helenizovan u skorijem vremenu, te da se još uvek nije uklopio u grčku tradiciju, u modernom smislu rečeno, trgovačko-bankarske prirode. Mitologija kao šesti dokaz. Kosovski mit naspram grčko-romejske oportunističke prirode. U šta se pre uklapa priča o Makedoncima i Spartancima, Aleksandru Velikom i kralju Leonidi? U model jednog romejskog cara ili cara Lazara. Romeji su, poput njihovih prethodnika, Rimljana, bili osvajači. Njihov motiv je bio pljačka i prisvajanje tuđih dobara. Tačnije rečeno, život na račun drugih. Ne treba da znate ništa o bilo kojoj od ovih istorijskih ličnosti da bi shvatili kako logika takvih ljudi jeste žrtvovanje drugih života radi sopstvenog ćara. Čemu su im i služili ratni pohodi, tačnije rečeno, masovne pljačke. Takvi ljudi ne žrtvuju, dakle, svoje živote, već tuđe. U srpskoj ratničkoj tradiciji postoji potpuno obrnuta logika. Život se tradicionalno žrtvuje radi drugih, svojih najbližih, i tako predanje se prenosi sa generacije na generaciju, što vidimo u svim velikim ratovima, uključujući i Prvi svetski. Tako se ulazi u jedan važniji život, život večni, opet u skladu sa našom pravoslavnom verom. Praktično jedini romejski car koji je sledio ovakav put je bio poslednji romejski car Konstantin Dragaš, koji se odrekao zemaljskog nasleđa skidanjem carske odore i carskih insignija
i svesno pojurio u smrt braneći Carigrad od Turaka, koji ga, bez carskih obeležja, nisu mogli prepoznati po njegovoj pogibiji. On je na taj način sprečio Turke da njegovim lešom obaraju moral tamošnjeg naroda. Tu valja reći da je Konstantin Dragaš, zapravo Konstantin 11. paleolog, bio sin romejskog cara Manuela II. Paleologa i srpske princeze Jelene Dragaš. On se predstavljao majčinim srpskim prezimenom, što mnogo govori o njegovom identitetu i njegovom opredeljenju. 7. dokaz su oružja mitskih junaka. Kraljević Marko, srpski vitez koji je ponajviše opevan u našim epskim pesmama, tačnije super srpskim junačkim pesmama, je naoružan i super srpskim oružjem, buzdovanom. Mi danas znamo da je buzdovan praistorijsko oružje. Sa druge strane, grčki ratoborni bogovi, Herkules, Atina, Poseidon i drugi mitski likovi junaci u rukama nose oružja poput koplja, mača, toljage i trozopca. Pa koga je onda to srpski narod kopirao u tim pesmama ako li Srbi nemaju kontinuitet na ovom prostoru od pomenute praistorije? 8. dokaz su lična imena. Svi znamo za jednog Aristotela, Sokrata i Platona, ali koliko Grka takvih imena znamo u današnje vreme? Sigurno da ima više Sokrata u Brazilu i Platona u Rusiji nego u samoj Grčkoj. A zašto je to tako? Jezička priroda velikog broja grčkih ličnih imena nam daje odgovor na ovo pitanje, jer je dobar broj njih prosto prevod srpskih imena. Evo primjera sa slobodnim prevodom. Slobodan je Lefteris, Vojkan je Stratos, Stojan je Statis, Blagota je Haris, Krsta je Stavros, Teodor je Božidar, Zoji je Živana, Fotinije je Svetlana, Anđela je Agiliki, Stojanka je Stamatija, Spasenija je Sotirija i tako dalje i tako dalje. 9. dokaz, grčki nastao iz srpskog. U emisijama na Srbioniku obradili smo čitav niz grčkih reči koje su nastale iz srpskog jezika, o čemu detaljno pišemo u svom etimološkom rečniku grčko-srpskih parova, Moravac, Grka Zorbe. I na kraju dokaz broj 10 su grčki toponimi srpskog porekla o kojima govorimo u svojim emisijama na Srbioniku, ali i u svojoj novoj knjizi koja izlazi iz štampe u septembru mesecu, a koja će se zvati Najvažniji srbonimi Grčke. Poslednja 2 dokaza su i najjači dokazi, jer su živi svedoci našeg vlasništva nad zemljom na kojoj smo. Argumenti koji u potpunosti pobijaju nametnutu priču naših rivala i neprijatelja o tome da smo mi tu zemlju uzeli od drugih, tačnije rečeno da nam ona ne pripada. I na kraju rezime rezimea. Obnavljanje svega obrađenog nije nikakav antagonizam sa Grcima ili pokušaj da se oni kompromituju. To nije dokazivanje ni takmičenje po osnovi toga ko je glavni šerif u selu. Ova emisija jasno pokazuje ko ima tapiju na zemlju u selu i potvrđuje ko je u njega došao, a ko je u njemu oduvek bio. Ovo je dakle samo siže nekih važnijih stavki, dokaza o kojima smo govorili u prethodnim emisijama, koji pokazuju ne samo da su Srbi starosedeoci ovih prostora, već da su Grci samo jedan etnički izdanak srpskog stabla. Napišite šta mislite o svemu ovom, a ja vas pozdravljam do sledećeg srbovanja na ovom kanalu. Rečnik Moravac Grka Zorbe, grčki nastao iz srpskog, i priručnik za svakodnevnu priliku kako razumeti Srbina u sebi, možete naručiti na datu e-mail adresu po naznačenim cenama.